Lamsogo jotonono tangni rokno information rokoni phaimake hai TPS ini niok TCS TPS exam roja kengke prelims exam ni bagai answer tangni rokne roll number baike list nokhanai hata kengke tangni rok se khagi naimao bone result rola ha kengke pade bono nai nai lene kengke ni rokan channel ko talko subscribe khaje ko tangke subscribe khai tonglai tebe notification ro daily no mawai tongnai hai private job rok ni rok interest tong hangke pohani bagai be khai tongmau ge te job notification rok bo kawang mana hai ke sok pai tongnai engke pade tabok notification no nai nai laisine engke nongoi makna Tripura Public Service Commission Agartala tabang ni 10 July 2023 tini ne boni result olah ta prelims exam ni bagai je exam mani hingke 2 tarik April 2023 go exam mani bono TCS TPS mohini grade 2 result olah hingke main exam poprong nai bo hairong ni bagai hingke naike nirok exam or jaga passing ja qualifying la hangke ni roll number or jaga nugnai hingke check khagi nalite check khai mani pore la hangke ni main exam ngai 25 September 2023 nugui makna ge roll number ma ke check khagi naite tebon pore ke tola tong tong ainile the candidate are instructed to submit self attested copy of all required documents as mentioned in the said advertisement to the reception counter nirongni tabo self attested copy document rogo thong paira ne khagi tlang thangde bon pore ke reception counter thang di TPS ini or jaga thangmani pore bo 28 July ni bisingo ne ma thangnai hege thangai kagos document rok ma rogi ne hege bon pore se exam main exam asong mana ge asuk jaratai ne rok channel no like share subscribe khaigani tapolai de amake video no support khai tongke ten no biskango te notification rok am haike tofigani bagai ani talwa somuk te sopai gini rok am haike support khai tongde inke noni friends no bo share khai rolai te bro bo noni roll number or jaga tongde kari de bo hai check khai nalege main exam ni bagai romanai inke asuk jarate ne jotana ne hambai